iyo ugiye kugura iPhone mu isoko barakubwira ati ushake iPhone y'inyamerika, ndakeka ayo magambo ukunda kuba wayumva. Ntabwo ujye wibaza se kubera iki bakunda kunyenkuraja inyamerika, ese imibare iranga iPhone y'inyamerika ni iyihe? Ndibuze kuba nayikwereka, ariko ndagira ngo banze gusobanura imbere yuko ndibuze kuba nakwereka liste y'ama iPhone yose, hanyuma n'imibare nyine ndibukubwira imibare nanakubwire iPhone iyo ariyo, cyangwa se nkubwire igihugu nyine yakorewemo. Niyo mpamvu ino video ugomba kubana nanjye, kuko ishobora kuza kuba yaba ndende, cyangwa se kuko ndibuze ko navuga nyine ibihugu hafi ya byose nyine ni ibihugu byinshi cyane. Rero abantu benshi bakunda kuba bavuga ati ngo ndashaka iPhone y'inyamerika, rimwe na rimwe ntunamenye impamvu. According to my experience, kuko niyo mfite nanjye n'inyamerika n'iyambere, nana nifite n'inyamerika n'indi n'inyamerika, nta yindi iPhone natunga itari inyamerika. Buriya iPhone z'inyamerika cyangwa se iPhone zagenewe kugurishirizwa muri Amerika ziba zifite umwihariko, kuko Apple ubwayo ni y'abanyamerika. Iki nicyo kintu cya mbere nyine ngewe ngenderaho, nyine like nibyo ugomba kumva, kuko ngiye birankorera pe, nawe ndagira ngo usangize iyo experience. Apple ubwayo ni y'abanyamerika. Byumvikane cyane ko nubwo izi phone tuba dufite most of time ari second hand, cyangwa se ziba zaravuye muri Amerika barazikoresheje, ntabwo iPhone yakorewe umunyamerika izaba ifunctioninga kimwe, cyangwa se ijya kuba yamera kimwe cyane na iPhone yakorewe muri Vietnam. Unyumve neza hano, ubyumve neza, zishobora kuba zikora ibintu bimwe ari kimwe, ariko ikintu bita kuba ari nyamerika yo nyine bashyiraho exception, kuko niba utegereza iPhone z'inyamerika imifotorere yayo aba ari sawa nkuko n'izindi nazo zifotora neza. Gusa nyine abantu benshi bikundira inyamerika, nanjye ndazikunda, kuko iyo waguze iPhone y'inyamerika most of time iyo ari nzima nyine batayikorogoshoye, usanga nyine ari iPhone imeze neza byahatari kabisa. Abantu benshi rero bakunda inyamerika. According to my experience, ngiye kundira kamera yayo. iPhone z'inyamerika zikunda kugira amakamera meza, kandi ubu zikunda kuba ziramba nyine, zigakoresha nyine ibintu ubona neza ko biramba nyine kamera yayo, battery yayo n'izindi function zayo ukabona ziraramba. Ikindi kintu cy'ingenzi hano ukeneye kuba wamenya mbere yuko ndibuze kuba nakubwira urutonde rwa iPhone ugomba kubanza kureba mbere yuko ujya kugura iPhone, ukabanza ukareba. Hari inyuguti ebyiri ndibuze kuba nagusobanurira, unyumve neza. Ni inyuguti ya M na N na F. Izo ni inyuguti ebyiri ndibuze kuba nagusobanurira, zikunda kuba zakoreshaka cyane none kuma iPhone. Then hanyuma nanagusobanurira, nanagusomeye iyo list, nahisemo kuyisoma. Navuze ati wababwira website mukagenda mukabyirebera, ariko nahisemo nyine kubisoma, kuko n'ubundi I'm your content creator, no matter what, I'm your content creator 24 hours. Yeah, I hope rero ko biribuze ko byagenda neza. Niba utunze iPhone, urebe iPhone ufite ibyayo, nanone nusanga nyine waragwangitse, be patient, uzagura indi. Ariko nibyo ngibyo tujye kuba twarebera hamwe. Rero ubane nanjye, reka nze bibanyuriremo neza. Niyo mpamvu dutegiye guhita tugira dushiftinga tukagira gutya. Hano rero uburyo uribuze ko wacekinga iPhone yawe iyo ariyo mbere yuko turi butangire, cyangwa se mbere yuko turi buhere nyine ku kintu icyo ari cyo cyose, uraza hano muri setting yawe ya iPhone. Nyuma nurangiza uri bumanuke uze hano muri general. Nugera muri general uraza hano muri about. Nugera muri about uribuze kureba ahantu handitse model number. Izi model number rero nizo uribuze ko wakifashisha mu gucekinga iPhone yawe iyo ariyo. Iyo rero ari nyamerika haba hariho R ebyiri, izi R ebyiri ahangaha uri kubona nyine nasurinye. Iyo ari nyamerika haba hariho izo R ebyiri Pluto. Rero nuzajya ubona iPhone ifite R ebyiri hano inyuma ya gatatu, ni naho ucekingira nyine iyo iPhone aho yaremewe kuba yagurishirizwa nyine, cyangwa se igomba kuba yagurishirizwa. Iyo hariho R ebyiri rero, izo R ebyiri z'ikirenge kuko mutari bajya babyita, iyo ngiyo aba ari iki? Aba ari nyamerika. Rero reka nze turebere hamwe izindi nyine, izindi dore ngizi hano. Reka murimo murazibona hano, ni nyinshi kweri, baziratubutse pe. Okay, reka nze rero aho uzishakira urajya kuri, ushaka nyine kuzirebera wowe ku giti cyawe, wajya kuri website iyi ngiyi ubona hanga, the iPhone wiki. Iyi ngiyi, iyi ni website wabisangaho. Rero tutagiye ngo twirande mu magambo,
ndagira ngo nkwibutse neza ko iPhone y'Amerika iba ifite aka kantu, izi R ebyiri z'ikirenge, aba ari Nyamerika kuko turi bubone hano mw'iyi mibare. Ikindi kintu ndibuze kuba nakubwira ni uyu mubare uri buze kuba watangira. Uyu mubare rero utangira uyu nguyu, iyo ari M, iyo ari umubare M ari utangira, ujye umenye neza ko iyo iPhone ari original. Iyo ari M iPhone aba ari original. Ariko nanone iyo ari N, iyo hano nyine hatangira, iyo hari N hakaba kugira ngo habe M hakaba hari N, na mu Kinyarwanda na N, bivuze neza ko iyo iPhone ni replacement. Ni kwa kundi nyine waguze iPhone wenda ikagira ikibazo, ugahita ugenda nyine ukagenda bakaguhindura bakaguha indi. Noneho iyo usanze hari ikintu bita F, iPhone hariho umubare bita F, jya umenya neza ko ari refurbished, mbega nyine baba barayikoze mu nda. Mu yandi magambo, iba yaragize ikibazo bakagenda bakayikora mu nda nyine kugira ngo babashe kuba banayikora nyine. Abantu benshi batinya zira iPhone za F, nayo ntabwo ari F napfa kuyigura, nubwo n'izi zindi nazo aba ari second hand, ariko F yo abantu benshi bakunda kuyishyiraho remarque cyane. Nako nabivuze neza ko atari nzima, usanga ari nzima, ariko kuba yarabaye refurbished cyangwa se barayikoze mu nda nabyo bizana ibindi bibazo. Okay, tudatinze rero ka tujye kwa aya makode yacu. Iyo rero hariho kode ya AB, A na B, ingi AB ahangaha iyi kode, bivuze neza ko iyo phone yaremewe gukoresherezwa muri ibi bihugu. Harimo Egypt, hakaba harimo Jordan, hakaba harimo Saudi Arabia, hakaba harimo United Arab Emirates. Iyo iPhone yawe kuri iyi mibare ahangaha, imibare yose ndi kuvuga uzajya uyirebera ahangaha. Ahangaha nyine kuri model number zawe hariho ahangaha hariho AB, uzumenya neza ko iPhone yawe yaremewe kuba yakoresherezwa muri ibi bihugu. Okay, iyo ari AM, iyo code ari AM, bivuze neza ko iPhone yawe yaremewe kuba yakoresherezwa muri United States, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone ikaba yarabaye assembled in Vietnam, ikaba yarakorewe muri Vietnam ariko ikajya kurigurishirizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari iyi code ubyumve neza, na ya indi RL nayo turi wigereho. Nuzajya usanga ahangaha hari RL cyangwa se aha hari B, ujye umenya neza ko iPhone yawe yakorewe kuba yakoresherezwa he, ahangaha muri kazina selecting muri Ireland, UK, kandi nanone and also some replacement unity. Iyo iPhone yawe IBR, iPhone yawe ujye umenya neza ko yaremewe gukoresherezwa muri Brazil, hanyuma ikaba na assembled muri Brazil, akaba ariyo naho bayitunganyirije cyangwa se bafashe PS zayo bakaba ariho bayibuza kuba bayikorera assemble. Iyo ari BZ, iPhone yawe nanone iba yararemewe gukoresherezwa muri Brazil, ariko nanone ikaba yarateranyirijwe mu Bushinwa, ndagiye kuri kubibona hano. Iyo ari C, iPhone yawe iba yararemewe gukoresherezwa muri Canada. Okay, C nayo buriya iPhone ya C nayo ni nziza, nayo wayigura. Burangiye ntatunze iyi RR, natunga na C. Ningi CR nayo ntaribi, iyi CR nayo ni ya Canada, nayo ni sawa buriya ntaribi. Ingi ya SH, iyi eri SH, iPhone yawe iba igomba kuba yakoresherezwa muri China, mu Bushinwa. Iyo ari SZ, iPhone iba yaremewe gukoresha muri Czech Republic. Iyo ari D, iPhone iba yaremewe gukoresherezwa he muri Germany. Iyo ari DN iba yarakorewe gukoresha, DN iba yararemewe gukoresherezwa muri Australia, Germany na Netherlands. Iyo ari E, iba yararemewe gukoresherezwa muri Mexique. Iyo ari double E, iyo ari E ebyiri aba ari muri Estonia. Iyo ari FB aba ari France na Luxembourg. Iyo ari FD, kode ari FD iba yaremewe gukoresherezwa muri Australia, Leicester City na Switzerland. Iyo ari GR, iPhone yawe iba yaremewe gukoresherezwa muri Greece. Iyo ari HN, iPhone yawe iba yaremewe gukoresherezwa muri India. Iyo kode ari IP, ingi IP, iPhone yawe yaremewe gukoresherezwa muri Italy. Ja mu Kinyarwanda iba yaremewe gukoresherezwa
mu Buyapani. Iyo ari KH iPhone yawe yaremewe gukoresherezwa he muri Korea, kubibona hano. Iyo ari KN iPhone yawe yaremewe gukoresherezwa he muri Norway. Iyo ari KS kode ari K na S aba ari Finland na Sweden aho yemewe gukoresherezwa. Ari RA iPhone yawe yaremewe gukoresherezwa muri Colombia, Ecuador na El Salvador, Guatemala, Hindula na Peru. Iyo duce ba nyira twuba tuzi nyine baba bahazi tu. Nanjye hari aho ndimo ndabona nkabona sinzi. Hari iyo ari ala y'ikirenge na E iba yaremewe gukoresherezwa he muri Argentina. Iyo ari double E iyi ni iPhone ikoreshwa muri Amerika, muri Canada. Urayibona iyi ngiyi L. Nawe nujya kugura iPhone byaruta cyane ukagira ukita nyine kuri iyi L, iyi double L. Hungary yari MO abari Maku na Hong Kong. Yari MY abari Malaysia. Yari MF abari Belgium, French na Luxembourg. Yari PL ni Poland. Yari PO abari Portugal. Yari WP abari Philippines. Yari LO abari Romania. Yari LS abari Russia. Yari SL abari Slovakia. Yari SO abari South Africa. Yari T abari Italy. Yari TA hano abari Taiwan. Yari TU abari Turkey. Yari TY abari Italy again. Yari VC abari Canada. Yari X abari Australia na New Zealand. Iyo ari Y abari Espagne. Yari Z na A abari Singapore. Yari Z na P abari Hong Kong na ma ku. Ndakeka rero ibyo ari byo bihugu nakubwira. Gusa nyine ugiye kugura iPhone njyewe nyine nk'umuntu nyine tu nagushishikariza kureba iyi ala iyi double L Nyamerika, cyangwa se nanone waba wayibuze byanze ariko ahantu ubona neza ari last choice ukareba iyi ngiyi, kareba ni AM, hanyuma byaba byanze ukareba no kwiziza Canada. Angaho wabibura wabona byanze neza ukitahira ukabireka ukazagaruka undi munsi. Ya ciao rero wibuke gukora subscribe.